Balai Hambai, ini jeng SDM officio, ini review meeting, final 19 January, Kokborok Salno, yasak lanya ni Bagwi jeng kaisa SDM ni level, jompo jola subdivision ni kaisa jeng colorful jeng program kanya ni jeng last minus nar laikya, ini ke review meeting. Keceng ngoro, ini prai amse ni, protector school ni. High school, high secondary school student of represent khaine prai angya hampana 2000 student chengoro participate khaine gai chengomo chini 12 ni simin cheng rally khai thanai jongpo jala girls school o aro cheng kaisa chini stage tongnai aro chini Kokborok folk dance no tei cheng chorcha khainai chini food traditional food gongnai tai chini joto traditional chini je age instrument rok o jaga stall tongnai orang kasih naithok khai jeng kasih program khainan digi thangi tongo karon chini jompo jela subdivision angkha chini Tripura joni jot tuni se Tripura sa Kokborok sanai kaba gacheng Kokborok de on 19 January no age kuno somoy pano angya khoro just bakri committee holo asok layo Kokborok de ni name just koyekta misti salayo hakin pai thango gacheng a dino wansok laikya SDM so te orni chini specially hame mario chini surino memory secondary school ni headmaster bo khub Kokborok ti chorcha khaine boro ngai chongom ha chini oro resource person no botongo borong lang nondo kuma chini area o tongo chini nafre jomatia tongo chongom ran tumi kasha short speech am he busung khaili nai ngai cheng naithok ke chini Kokborok no tai kaham ke implement khane ni bagi tam khane dorkar cheng bor lacking ngi tong tai chini kokno cheng jodi promote khaya kai sa promote khane ba gan boin chengoro kasha review meeting tinang laikha ngai mota moti ekta full kaham nangkha যত যে খানা তংমানি जों সালাইমান ইয়াগুলো যতনো তিনি ফ্রুটফুল जों মিটিং পাইলে খেতা হামবাই